Ni sambul binak tala turangan marama dorbo nangon elewa nindo tali takatu kapa murito mai na program ngo nan render ngamu dingo sabe vida na bula kana ngai chingo yo punjas esa bondo to kana wanga ni render ngamu mindingo me ado sarna bulo tisiam ta pobre bina chicken bole boli erto bia boli takatu ko bekenda na Baker's Fresh breakfast crackers hey sarok san din dia sarang go ready ko tala na recho awang anggo buai nau iko sinren retio bana recho iko na rongo dia bana recho oi sama ko bungu poso chia oi sandin dia sana ko na no ko me television back to no ko isa Michael Rando isa do rongo bana ka nan do mo munin do ker sandin dia sana ondo rongo di ku chunga bana ondo re di ku chunga bana recho sianga iko na sinren re ko na recho please iko na rongo di ko please I urge you iko na rongo di ko Pakan ini minaka taltung apa nonton timi lebu ni Nrua. Iyo. Nang gitu juga ni Singapura rawengo. Watake na timi ni Wartas. Saka ni timi raw na timi ni Wartas. Iyo. Sobrete na nonton gitu na mata sawati. Au bango. Ngondo nang gitu pinaka pa na timi ni Nrua. Raw nang gitu juga may tay. Right. Na timi ni Nrua. Watake na timi ni Wartas. Iyo. Nivo rusang bulu kalima na miniti. Yeah. Me tini na kaloko. Nang bongi ni Singapura rawengo. Tuku rong pinaka talangan na nonton mata timi ni Dorbo la. Seven to sa may qualify and Olympics and 2024. Right. Dona sasanga vina kartu sasanga ke nonon dorbo. Bebe history tal tunga pa nonon timi. Nin duan 7 series rto leba kay tabi kina. Rto sang sarangan winta dona pulge. Pulge mio kandil sa. Rto drong awan duan ang gito. Kena po toto ka rto nruka. Iya rto sasanga pa kau anta pa pere na kaberto na dorbo. Non the coach. Kerto kita sarna belu ta kita nonta timi ni sa qualify na timi ni 7 sinibiti kinang gitu lebu ni 2024 Olympic Games. Suara tu kuna cikgu na pakai mo daw ni bukan na tim ni 7 sebe level non to fitness sa vital no la ko tigo apoki iyan tang nagere da manda na dabar to satu bagaro kira na committee kena mata timi ni lewi tu non bunua na dabar to na kaba merto baga binakataka nang gitu satu go matan. Iyo, ana next Olympics 2024 o kenta champion itu ke enduangan nang gitu kenta do bangun ini kenan nindo rawa kola kenan tim ni biti wa na 7 sendon binak seranga ya me kemna be okani bangun ini binak ninda na chiata chingaronga da continue taka tomana chingana no mu chiata ka chigono mata timi ka baga bini binak chigo bi kemni ket sarra ono bambulo ti kono mani korro mai tongo ber mai rekra we nungu nei amo dina ni sandin dia que tu sempre ado chica no quer rosoti chico mama da Mike mo quer rosoti Alright, terindo tal na kormay rai guru ni bagayan rakin na siya bakang bulakin sabi bagayan rakin ang ira. Tongo ber. Ay, balita na bono tonto makina. Yuko talno teking ngau, obi ka talno teking buwa may bono lewo, ndemi sindo talno teking kandabu. Balata, endo kami danila ko ni bangoy vale. Men bi, iko talno teking yau kaya. Quando vai ando nice do mara o kwa. No bakang bulutan ni. O dene de turun kormay tongo ber. Momosute, vanri momosute. Ano binaka momosute? Iya. Bakon hindi binaka tuani, na turun ni korole bo may tongo beri. Ka bakon hindi binaka tuani. Na buku ni kene itabing karabi chukuna. Don na turun ni tongo beri no momotel nga chukuma ni sulan dir tondo siapa chukuma na biya kabi. Do tarangari tunga ko ngo may tongo beri na batin barabi. Tarangari tungo ko sangay lago ko na nek. Orto kinda dala nandona loma ni singo bugu lulu na bata may ni sulani. Iya. Gay pasya ni dono lulu na sa ni barab may ni sulani. Rusanga tarangari tungo dala. Tarangari to may ka. Na bata ni reka rusya na bikila rogay tubulang na tarangari. Yan nangunang ko. Sa lori sigo pala nimbulang bata may ka sing to bata itango ber. Ya mabio kani. Kerubah ni pinakatuin na doni talno tarcibo na turang belet don turang ninden non dawasu non lei tarong ibal limbula kero may winden rebagi chigo bango santo na kana poso paga pala sa chigo biya Adani ngone go Rakesh yo iyo o ko daga chigo banto na construction company gai donna singa nyoke da na daga kan yo sinyo gai li daga ka iko no contact ta kina musu papa se se no mani ento tonga mono tu kono bua na da bana ina kini no warani gai en li daga iyo ne bosen papa line kona sorry I'm sick iko ne sorry I'm sick o Rakesh ko na lenga le muchu ko na poso ka pertania molma right ko ngai sangai baka wachi botal nga Rakesh wachi isambu kete chuko wachina iyo atu kono saro wachina bua Reta na mata kau na lay clinic. Iya.
Au kira-kira mendaru salawat kelanir na marama nang ngono rando buketi kina rando pa mene-mene Oh, men. rando pina katwera oira me kentana wati na menta chunga ba Bel chunga, da kutir taoni, bele klinik. saman tukun sarora kes okay set onu sinjo puna mata onu ko chugo balimbul siningiri mora kes bina no supervise sa biko ko balimbula singatara ba ngol sarana ko le job ngola ngana ko le job ya ngani na job site ko nge paka ya sarmo ibino Rots go ya. no man jime kun redi ko den ngai tareng ko Apa kang abi kentangan do da ka ya. Dompo sa ko na suin da kami sa ro konon doro bono ni ino ro sa redi ko ni non boso manager hey Rakes come here ang utas mo ko sa amin durti mate non boso satu kun saro non boso ga yesterday you never come to work why you never call me. What happened? Oh, boss, I'm so sorry. Sorry what? I took my wife to the hospital. Oh, what happened to your wife? O kasangay siniraw ni tukun ni nonon boss. Nimbuketi tiko nonon buwe. My wife is, I took my wife to the hospital because she's pregnant. She's pregnant, yeah. O sinikilaw ka na boss na pregnant may tukun ni. Tell me, come on. Otherwise, I'll check you today. Yeah. If you're not gonna tell me the reason why you never come to work yesterday, I'll check you. Ona sakin gua. Atun sarong ko ngabe to kuno bi nonon boss. Nyo ko coach nonon buy balum bulo bato nonon buy buket. Buket iya. Oh, I'm so sorry, boss. The reason why I never come to work yesterday because I took my wife to the hospital. What happened to your wife? Oh, boss, it's like one body inside her body. Kono buket kangge to kuno nonon boss. I'm so sorry. I took my wife to the hospital yesterday. Why? What happened to your wife? She's sick. No, I took my wife to the hospital because it's a clinic day. Because it's like one body inside her body. Now let's start to run the maraman Baker's Fresh Breakfast Crackers. Domo da beken na sere, nimbera na ngai subi ko tamay. Brand ring amade.